And it is the main event of the night. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black trunk, officially weighing 57 kilograms, 5 feet 8.5 inches tall, and from Thailand, ladies and gentlemen, Poon. And his opponent across the ring on my left, fighting out of the blue corner, wearing white trunk and standing with his second man. From Korea, official weight 61 kilograms, 5.6 feet tall. Ladies and gentlemen, introducing Laurin Saga. Gentlemen, I want you to fight fair, fight clean. No headbutting, no punching behind the back of the head, no punching below the belt. Obey my commands at all times. When I say break, you break. When I say stop, you stop. That's gloves. All the best. So itong kanila din sang WBC Youth Asia Champion. So nakali masagber niya kaka-ave kay tuwa na hilang din sang ron na ibelen ni. Oo. Mizo tay kan duay la masin. Kan duay lo khop mai. This is sang tiron sponsor tui kan soi ma Complex Enterprise. Zos Enterprise le Girium Hospital tiron sponsor a. Tin hemi tanan bus na hian Alpha Martial Arts Gym. Mang ani. Zayan tanan kan main event le bawn number tour. Sang Chantapat Poon. Poon kan ito aming lam hara mele. Larin Sangtea Tlau Sangtea. Poon hi kay man nervous de umel katia. Amaro chu Sangtea pai kum thum lai a fight tolo wang hin ring rush te po hi om ve. Tholo mo om ve tura ka ngai. Mi pa ngai ni chuan mo. Nia om ve thei tu ni. Ma se khatilai khan ro ni just chak dan kha. Kan lo thlir nga. Tum chung han fa te pon nei to nu pui ten ni a. Nei to ring rush so alone ni pon om ve view ni Sangtea mo. View. Inge fighter thabik ani zia lan ti dolem kan lo enang zaina. Round 1. Tin kan soi to Sangtea hi Mizo fighter kan hu chuan footwork nei thaber. Footwork nei thaber ni thachung chuang ti ka soi kuar lo mai the. Ania zaina point kan hu le ngai ka base ya. Footwork ki moi ma. Inhnek chua han ankle han kan zo si te hiat at sing ma. Baka a movement hi efficient ni. A lo thona chen bak chi kha. Inhnek chua te. Ati bak lo wa. A uluk ani. A body a ning loi mai a pu na. Sangtea hi ani kan na ni. Ani kan na lutuk. Footwork moi bok avahan oi akat han dong fu pa sang suanin. Mi pipen kan nar ba jam ning ka sia. Re de thap mai. Kan re thap mai tension sang. Tension sang ani. A main event jok ni sien re de thap mai. Body a straight punch oi. A straight punch moi tu. Sangtea a comfortable tran. Akum aron nuam aron ti so chuan a footwork tak kan hu so le ngai yang Sangtea chu. Ring rush chu om lo fa ni metro. Ni ve thi thaw ma chu ran kan chu ni. Ni ran kan chu ni. Ran nga dang alom don ti he tu. Avahan moi em. A moi kha kan sei kha. Bo pin nui moi tu. A body hi attack charchara. A game plan hi. A game plan hi chian hian kan body head mo. Poon hi asam hi buk da alu hi buk da box ya. Inhnek fu hi a riat chen thei khom ni. Tin sui tang han Poon hi an chin apron talang to ke thum lai han sang jok hrim ma Sangtea hian. We defense so tem sunom ve deu. Inhnek a pokin a riat ani hi. Riat lat Sangtea hian aga chana bon nek ning loi mai. Head movement moi tu Sangtea kan huwa tin Sangtea hi a straight punch hin lawe nun la alu ki chatel nge em. Inhnek hi siang thei lu tuk accurate thei lu tuk. A fu chat mai ni. Straight left and test le zewa. Ala film kurview tir khia Sangtea po hi a straight left po hian overextend am mai do ka. Moi chi de. Jeb Sangtea hian in MayWeather riangai sanga. Offense chat ang tho hina defense nek hi nek fui har em ni Sangtea hi. A shoulder roll tai mang thema. Boxer thani tu chura ngai la shoulder roll mo finish hunting khiate. MayWeather style hi ala tu ma pon tin ti thin kan ya. A fight hi lo a in tam to swing kan shing ka ringa. Felicia ti hung ka na moi tu
kaya Erina Zolzian called Masaber ni atin box reka po kaya Mizo professional boxer Masaber ani at suanom kop mai suanom lutuk Sangtea po iso ito ang kanin mi ngai tom lutuk niya Sina John kan tikan swing si hen chapo an chakpon chapo ngai lo chapo ngai lo an suanom lo Mizo dik tak ni Mizo za dik tak avahan moi chin Sangtea hi a fighter ra hian a professional na sansu an foot distance ama foot distance a opponent te tang hian at hlador ngai lo ni chuti chungzon a reflex hi nekron kaltur chuak tur opponent te movement hi a read thei ni reflection tra ti ang chi no kha kha na ti suna siang lutuk apa moi ve amaru Sangtea south pony at good vein pang hook na lang pangin liver shot an lo kalo uitin first round na body ha invest kharong lang tran nga le nati punan a right pot suak tha thei to lo atang tran Sangtea arin cha ada to ama game a pailut tran body shot an niam phatem atar thi tran to adong hem dio to ti phet ne parkat apa moi ve apa han moi chin a body alut le a aron jap philo step man zel boxe Sangtea hi a moi khop me wa han khel hmuhnawm ve technical ram khop technical lutuk body shot kan mule atak sai chu asil ve tham dang tu jan anna satlian lo thogi har tel thina body shot chu hiat tel tur thok har tha zel me ne puna an na tangin thi chok la a chok tam do an me thi Sangtea khong khop le ne Sangtea ang game a shwolut mak khop mai kan fighter left hook moi tuk tu na han Poon le mi khai le hi coach nei lo ve na ron kala chuti chungchuan in an ram kal ngai lo na ve khan nan ai ne kan chu na an thlen ngai lo na maran thleng ve tho dia ting kan thiat tul tur chu mun la teng rong kala in te po dang ti thiat tu ne an muthun mi te po dang a hei hian an performance tam tak hi ati tang lam be thin ti thiat tur home advantage chang de ni be chemo Sangtea tan chuan avahan moi thin avahan moi ve a slip char me puna right hand le ajap ke avahan a head book na avahan moi ve ma he zana ka bu sak em Sangtea ten an wan tu a ingil thaka an ti zo thina ka je kala mutlem ka mu sak to ha finish tum chone mo Sangtea hian round ni na second so maloma top trap round ni dang an nek chuan thei ngem puna khi an har thi hem to khop men har thi chuan tho ko har ve le round 3 kan lu te Poon hian game aron thak don nin ka ria an corner me ten tinge an fuya ngien thil ka selawa a game aron thak lo chuan khating ngai ring ha chuan a chak lon chan sang khop mai distance do hian khela Sangtea hi a reflex a box ya body shot aron nei jo straight right right hi chu a chemi alo aron khong ve far me Poon hian in awan nal ve Sangtea nek hi a hlau ni berin ka sia a respect to atla a respect tol tu awan muep chin ve kha aron counter don lo stip le man sam Sangtea head bu khon chat zia kan hole tlat moi tuk
อินเน็กบัวหนังจีครับหุ่นเจี๊ยเราไหมล่ะเทคนิคเราครบไม่ใช่กันไฟต์มือจูอัตลาสเริ่มพบไหมอัตลาสตั้งนี่ดับเบิลเจ็บสลิปเดียร์ว่าอัปเปอร์คัตที่เล่นฟูที่ที่เราสั่งเตะลีดอัปเปอร์คัตเละอันเจ็บที่อารมณ์โชว์แต่เล่นเจ้าเทรนหมดน้ำพบไหมพูดจนเน็กฟูจูฮาร์ซาตูอัตเตอร์ดีขาลันเดือบแบบไม่เฮียสังเตะนะบอดี้ช็อตอัตติระอัตเน็กนัดข้าอัตชุนจมตัดจีเราสังเตะเฮียสังเกตจีเราว่าอารมณ์ชุนจมจีเพรสชาร์เปซ่าก็ไม่สังเตะเฮียพูดให้ฟิตกันนี่อารินส์อัตยังอาการส่วนมันจีจะสังเตะอัสลิปโลคนอาว่าโมยแบบจะเนี่ยสังเตะเขียนน่าจะงูน้ำชดเนี่ยแต่ก็จนเน็กบวนนี่หูน้ำเงินติดทีน่ะเอาทุกคนเอาริงเดือดทีน่ะมันอาจจะแต่ก็นี่กาเลียคิดอย่างอินเน็กขี้หูตัวตั้มแล้ววะหูน้ำนี่หูน้ำตักนี่หูน้ำตักสังเตะกุมทุ่มไล่ข้าจอดต่อเสียอีจอดสันนิตุ้มมีกันเตียตุนไฟที่ก็แค่ชัดดานาจิรินตีชุนจอมเลยเจ้าจุกจู่อดอลยี่เมนนี่สินะหุกเทก็จู่เสียงตะคันตรงกับผู้นักฮัตลูบิกจู่ก็มีโดนเนี่ยไทยเขาไปจู่อินส่วนทำหินอินส่วนทำหินชิมชิมบันเดียวจ้ะมวยไทยเขียนตั้มมั่วไทยเขาไปจ้ะเอาไปหันมวยชินstraight left อโมยลุดตุกอัดหลังเสียงเข้าไปขาโซลิบอร์ช็อตอันนั้นลุดบอดี้ช็อตอโมยชินเฟสอันนั้นจู่ติดตัวนี่บอดี้ช็อตที่จู่อัดติเล่บอดี้ช็อตตีก็มุตุมีลิบอร์ช็อตอันนี้อวันชินโอสังเตียโทก็ฮาร์จนี่โทก็ฮาร์จตรงอันนักโทเลยอัดดุลนักเนมาอันดมโซ่จะว่าอัดติเล่อามาโซนอะไรดิ้งรุ่นไม่บอกเสียมองสังเตะทอกฮาร์ต่อเข้าปังปูนตานจนสังเตะเขียนโทนะหุ่นโอลหุ่นโอลเลยหุ่นโอลไปเราชิมไปเราชิมอาซาบจ้องติงright in your face จริงเดียวกันข้ามีเลเวลค่ะอาสานจีเขาบอกมีสกิลเลเวลค่ะไอ้คิดว่าสังเตะสังเตะขันอินเตอร์วิวนะฮันเราลีนะเทียมค่ะโม่ค่ะ straight left ค่ะbelow the belt ที่จนเน็กพันแล้วเนี่ยบ็อกซิ่งอาจจะเน็กเนียมไม่ถูกเขาพันแล้วอันนี้ครับพออันเนียมใช่แบบโอ้กระโดดเตี้ยครับอันเนียมเล็กๆไม่ใช่เบลต์เบลต์โซนเบลต์อันนี้มีตัวหาจูฟินันหมดเสียงจอกตัวเราไงล่ะสังเตะพออัพพาวจุดเล่นชวนนินอตีลำจุดลงไปเดียวตัวบักริงเวสต์ไอ้มาชนสปีดคีตุนมาจะอัพโหลดโอ้กระโดดสังเตะตัวทุ่งนะปูนอะไรที่อาว่าหันเฟย์แม่แต่เฟย์ตูรูลุตุบอดี้ช็อตอัดดนซัดที่ตรงนี้ละกันทิ้งต่อละบ้างทิ้งต่อโดนเราเชียงเฟย์ครบไปไทยเขาไฟเตอร์ช้าอย่างงี้ไฟเตอร์อันเมนเทลิตี้โม่ใครอะไรน้ำโล WBC title apa kui Eric Wong ko ha stay lutuk may khali na ji jom ta may na mo technical knockout PKO Sangtea chake akal chau ni ber kham le aban class re em class lutuk abu lam thok me Sangtea Mizo boxer cha anizia le atlasia zena arnan tir le ring ras an nei ngem no ti an lo nei chi lo chu ni kha an nei lo chu ti khatra sa a speed ero chu tun ma phalo de mok an ti kha chu a so lo ngi ya amu dom khop mai kum thum lai chol to ma so ina hey in jinga mi lo te tir ga ka lo mi tu
ไม่รู้สตีเทกี่นี่กันหลมจกกันละเกณฑ์ปีกันสังปนกันดำมังอ่ะเฮียไอ้ปากมูลมิกันหุ่นเจ้าตัวรังไงล่ะ kan la musia lang กันรำมังไงเฮตายมูลังไงปากมูลมิกันละมุเซลตัวรังไงล่ะมูลมิก็ไม่ใช่ตัวamma rasuk ay mal ta kay min zor tala ingbang ngi hunam ber ti don tere juole ke chu ino Dua le ra la ha hu ra la ka hu ka thang mai the ni an showmanship hi pui lu ko a technical chu sang lo a siat ta eng ba pui lo ma se a pui in top mai Mizo hmuhnawm ti chi ang khan ni ding la zain chu mizo fight an chu num le khop mai body shot thi ngai nam lo ke ti chunga ala thu lo hi mak ti choka puna ki arau lu na po ka ate khai to ni la to la ke puna ken ki ti khan aron jeb aron counter tum ki sang te hen lo slip man zel arin sa changan kol atol son man zel sang te pui tu amu na ba sang te ha ke mai man la lu tuk pui lu tuk zain se awan munam te reng vele Ladies and gentlemen, NBA Tata Motors Class of the Stars 2025, the main event, lightweight division. After 4 rounds, 2 minutes and 33 seconds, here is your winner by technical knockout, blue corner, Lalarin Sang.